Tonight, ituloy ko deti lesson iti characteristics of a healthy Christian. Characteristics of a healthy Christian. There are characteristics that constitute a strong body. Am I right? No ti bagi ket napigsa, nakirad ka na sa lunat, at dadadigiti karakteristik nga mang bukal, no rason no apay nga DJ bagi ket napigsa. Ket tikayat nga maamuan itang rabi what constitutes anya iti pakabuklan, iti healthy nga Kristiyano. Now, laglagi po nyo kakabsat, nga tibiyag tayo nga Kristiyano, ket saan isuna nga dete, kaslang per schedule. Nga, kaslang kumaita Domingo, ay schedule ko ngagbali na Kristiyano. Tumbigat ket saan manan. No may iti uneg ti kapilya, ay schedule ko ngagbali na Kristiyano, iti uneg ti kapilya. Tunurumuarak, akat hanak tuman na Kristiyanon. Haan kakabsat. Christianity is a lifestyle. It's either nga agbiag tayo according kadayjay nga inted ti Apo kada tayo nga biag nga kas Kristiyano when no DJ opposite which is de kunati Biblia nga carnal Christianity. Ti carnal Christianity kakabsat ket DJ ti Christianity that is being driven and led by the human nature. Are you listening? Ti kontra mo ti other side, iti carnal Christianity, iso deti spiritual Christianity. Ti spiritual Christianity ket led by the Spirit. So, deti Christianity tayo kakabsat, awang bakasyon na, amen? 24/7. Anat ka na son di 24/7. 24 hours a day, all day round. So, ada ka man ti uneg ti kapilya, di uneg ti balayo, di pagobraan, wherever you are a Christian. Hello? Ket, kung natin ko, urian na ti trabahom, kung you are a Christian who happen to be a teacher. So, uri ada ka di eskwela, di kina Kristyanom, dapat maipakita tayo lata. You're a Christian who happen to be an engineer. You're a Christian who happen to be a student. So hamulingling dan di kina Kristyanom urayan ta Facebook, hamu ilimlemeng. I-show out mo deta kina Kristyanom. So it should manifest wherever we are. So no characteristics ko na tayo mat kakabsat, deti katay attribute. No apay nga healthy DJ Christian life mo, adda iti rason na wano adda may attribute kakabsat nga characteristics iti healthy Christian. So ti umuna kakabsat nga na-share ko kada tayo di Sunday afternoon, a healthy Christian has a staying power. Staying power. Amo tayo nga iti tao kakabsat, no staying power ko na tayo, amin tayo kat adda pagkapuyan na, amin tayo, kakabsat kat adda mabaling nga pakaitibkulan. Tibiyag tayo. But a healthy Christian has a staying power. In Job, makita tayo di chapter 5 verse 7, man is born for trouble. No makakita ka kaya ubing nga mayanak, apo permit ragsak mo, di ba? Ngam in reality, kunam kumati sarili, anang nga tamot ti lakamon na nga panagsagaba ton dumakkel de nga ubing. They jeti reality. Right? On the other hand, no makakita ka mo't tayo natay kunam, ay naimbag ka pa, itawang problema mo. Awan utang nga pampanunuto mo. Hamu probleman iti agtrabaho, agsapol, ti pagbiag. Am I right kakabsat? Yes. No, daddo makakabsat ket makakita ka dete ubing, mayanak kakabsat ket nakaragragsak ka, apo kung kunam ray awom ti ubing. Ngem gayam kakabsat in reality kunam, apo ananto nga tatlak amon na nga panagsagaba dete nga ubing. Ngem no nataya na nakunamon, naimbag ka pa ita awang problema kung parikot mo, di ba? Usually kasjay kakabsat because man is born for trouble.
And there can be three reasons for our trouble. May sa kakabsat dita ket calamities. Deti calamities kakabsat ket troubles beyond our control. Nogbagyo, deti pandemic, all of us suffer. Sometimes, ti trouble tayo kakabsat ket DJ carnality, because of our disobedience, or maybe because of our conviction. So as Christians, if we are going to remain and stay healthy, masapol kakabsat nga i-claim tayo dito 2 Timothy 1:7. Nagaruna kada kay ngagbasbasa. Amen? Dito iti dapat verse nga pagbiyagan nyo, prinsipyo. Anak ko na 2 Timothy 1:7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So numariknam iti panagdanag mo, iti panaka-pressure mo, gapo iti panagbasam. Kunam apo, saan nga naggapuking ka deti nga riknak nga kastao detoy. Ket kayat ko apo, nga lawlawagam ti panunod ko, ket tulungan nak apo nga agplastar nga nasaya at ti panagpanunod ko, tapnon ti kasta, ti adda kanyak ket dete bileg ti pakinakam, ayat ken nasimbeng nga panagpanunod apo. Kasjay kakabsat, nangruna ka dagay nga young people, alagat blessing no, dadadigite, makatulong ka dagay yung friends yo, nga ag-assignment, kanda dumapay, ngem awang kasti apo kakabsat, nga iso iti tangadem, nga talyawam kat kunam apo, I pray that you help me. Diba? So, staying power. May kadwa kakabsat, nga karakteristik ti healthy Christian ket strong private life. Okay? Strong private life. No strong private life ko na tayo kakabsat, amom ngamin, dua ti klase ti biyag tayo, di ba? Dua nga parang. Are you with me? Oo. Hanga di parang, parang didan. Tepang. Dua nga parang ngamin ti biyag mo. Di private kun di public. Di public iso di obvious nga makita ti tao, di reputation. Ti private kakabsat nga life mo, di awam makakit-kita king ka. Awan ni pastor, awam brothers and sisters. Ngem ti healthy Christian kakabsat, hanga iti pamarang reputation kasi like I always say, di social media, alakat, han nga amin kakabsat kat no anyat nakitam kat isut kinagpayson na ti reality kakabsat. Sometimes we see happy places, happy moments, no da dumagat adu parikot kan problema iti tao. In reality, tilikudan di kita kakabsat. In reality, adu nga struggles, de jay. Iso nga tipod no nga strong, hanga di makitam di social media. Laeng, no mampay, I'm not saying kas de amin, hindi natin nila lahat. Pero, no talaga alam ti quality nga panagbiag, ti strong kakabsat nga Kristiyano, healthy Christian, awan ijay yan ta public, no dikat ijay private life na kakabsat. Kumusta ti panagkarkararag na? Detat pakakitam ti healthy Christian. Kumusta no agdeb devotion? No agdingding ti preaching, mutlang, kumusta no agsink in king kuana, di kita mangmagan na preaching. Uno conforme to obra na tag, drawing uno anyaman. Unohan na may concentrate. Deta kakabsat ti healthy Christian, di private life. In fact, kakabsat, kunana di Bible di Matthew chapter 6, no agkararag ka ti apo iti sekreto, bendisyonan na kanto iti sangwanan ti adu nga tattao. If you pray in private, God will bless you in public. He will bless you openly. Di na di openly, makitan to ti tao kakabsat, maklaat tulat tan ti tao, nga apay nga kasjay ti ka-bless ti biyag mo, ti handa makita kakabsat, di pa nakipagpagnam kini apo ti private life. Iso nga kakabsat, none of us is too busy to pray. Hamu ibaga nga busy ka nga hangka makapagkararag. Hamu ibaga nga busy ka nga awan tiyempom nga agbasat Biblia. Hante ibaga nga busy tayo nga awan tiyempo tayo nga gatendar ti gimong tapno agdingeg tayo ti sa utiapo. Ket nang runangad lang ita kakabsat, ti gimong tayo ket it's available on live stream. It's even available on Zoom. So no, dadigite makaiga po nga di tayo makadanon yan ti uneg ti kapilya,
Akat wherever we are, we can tune in sa live stream. Amen? We can tune in via Zoom. No, ada digiti pakailapdan nga ditay makaumay, kadagiti sanctuary na ito ding nga paggigimungan kakabsat. So nga, awan excuse tayo, di ba? Hantay ibaga nga, I am too busy. You know why? Because napimpintas kakabsat, nga ikaso tayo, deti private life tayo. You know? As busy as our Savior was with His mission, He often withdrew to pray. No kasanot ka busy ni Apo Jesus, iti misyon na kakabsat, kat at that time nga dete, kung nakat ititiman pelang, at kararagtiman pelang. In those private and intimate moments, Christ found strength for what He knew lay ahead. Numariknam, amo titao nga nasa lukag, kakabsat, kat makita nan, di giti sumarunong obraan na no nasa lukag. Kat no nasa lukag ka, buyugam kakabsat ti kararag, may mayat. Kan iso nga talaga iti dapat. Kasi no nasa lukag ka, kasla ita kakabsat, mapanunot tayon, o tunno funeral, nagadunto nga tao, kastoy, di mapanunot tayo amin. So nga, agmi-meeting tayo nga aser, agsagana tayo. Ngamanat ko natay tumutlang, Apo, digiti kabailan nga mapanunot mi, magawat ti panunot mi nga isagana, ken iset, ngem awan kasking kaapo nga mang bendisyon dito nga aramid. Oh, dayjay kakabsat, dayjay private life nga makuna. It refuels our soul. So, a healthy Christian has a strong private life. Amen? Oh, so devotion tayo kakabsat. Tayo nga tagtagibasitan deta nga banag because iso iti bagnos iti salon at tayo. Amen? Oh, mariknam itatano agkakapo iti spiritual life mo. Kurang ka siguro ti devotion. Kurang ka ti prayer. No mariknam nga medyo karnal ti pampanunot mo, kurang ka siguro kakabsat ti panagdevotion kan panagkarkararag. May ikatlo kakabsat nga attribute iti healthy Christian, self-mastery. That is self-mastery kakabsat is you are being guided by the Holy Spirit of God. No self-mastery, sapsapulam ti panangi-guide king ka iti Espiritu Santo. Dito iti mabali mo nga sa ludsudon no ko, Apo, usto ka didigidi pampanunutek. At dati time, agpampanunot tayo kakabsat, aglablabas. Tunukwan, matauhan ka kasi ti Apo, tignayan na ka. Idayton nga makisao ka ti Apo, kat kunam Apo, aglablabas samutin, digidi pampanunutek Apo. Isurunak ka di Lord. Amen? A wise person listens to the prompting of the Holy Spirit. Ti tao, ti Kristiyano nga dan sirib, ket dumngeg kakabsat, iti pananggutigot ken kuana ti Santo Espiritu. Ipangag na kakabsat, DJ, inner voice of the Holy Spirit in him. Uri kasanot kapigsa ti boses ti lasag, kasanuman ti kapigsa ti guyod ti lubong, ngem ti healthy Christian will listen to the inner prompting of the Holy Spirit of God. May kapat kakabsat nga attribute ti healthy Christian is consistent example. Consistent example. No consistent example, kakabsat mapagwadan. Hanlaan nga ti uneg ti church, no dikat uray pay dapat iti uneg ti pagtaengan. Wherever we are, kakabsat, no Christian kakat talaga nga healthy, DJ life mo as a Christian, ayan? Wherever you are, kakabsat, kat talaga nga consciously or subconsciously, kaya nason, di consciously, sila lagip ka, wano uray, haan man nga iso, di kaslang main nga pampanunutan, nga automatic, di biyag mo kakabsat, nga makita ni Apo ken ka. Okay? Now, let's go to number 5. May kalima nga attribute or characteristic of a healthy Christian. Number 5 is a strong resistance quality. A strong resistance quality. Okay? Now, i-relate ko dito kakabsat kasi healthy pagsasaritaan tayo. Amen? Kasmot ti bagi kakabsat, no napigsa ti resistansyam. Dayjay the word resistance.
No ti bagi ket napigsa ti resistansya na kakabsat, saan nga nalaka nga captain ti sakit. Iso nga ti healthy Christian, he has a strong resistance quality. Jay kalidad kakabsat, iti panunot na, ken karakter na kakabsat, saan nga nalaka nga kaptan iti elemento nga makadadael iti pamati na, ken ti panagserbi na ti Apo. Anya kad dagiti saksakit kakabsat nga agdama nga narway, nga uso nga sakit ita, malaksid ti COVID-19, ana kakabsat. Cough and cold, panateng, Ilocano tayo. Okay? Uyek ken panateng, sino kada kayo kakabsat ti medyo aguyek-uyek? Awan mayat mga amin na tabakan o dako, bid mo kung nadan tugot king ka, aya. Panateng, anapay, trangkaso. Anapay, tidakal na sakit ita, sakit ti bulsa. Ngem kita nyo kakabsat, aya, at dati kita ita tao, mapapansin nyo, nga han unay managag-agas kakabsat, ngem di mo't kapkapton sakit. Nagsasakit ton, DJ pamilya, ngem isuna kakabsat, han nagsakit. Siguro ada diet na ayan. Puro marunggay. Right? May mga ganyan. Agpanateng ton ti kabalay na, agpanateng ton digiti kakadwa na trabaho, ngam isuna kakabsat, aglabas deta nga season di pa nagpapanateng panaguyag, nga di pulos kinapet iti panateng ken uyag. Ano pangawag mo di jay? A strong resistance quality. Napigsat resistensya ti bagina kakabsat. Kumusta amot nga ro ti spiritual life mo? Anyada kakabsat, dagiti sakit nga mabalin, nga kumpet king ka no nakapsut ti resistensya iti bagim. Akat ado kakabsat, dagiti na inlasagan nga bambanag. Like what? Dagiti derep, sulisog, anapay, panagap-apal. Once nga kimpet king ka ti apal kakabsat, kat talaga nga sakit di jayan. Di yu ka di ammo nga ti apal kat sakit. Amen? Ti panagimulat sakit tinakam, sakit pa'y atas sakit tinakam, di kad sakit kakabsat, sakit pa'y di jay. Ti tao nga narigat nga mamakawan, sakit pa'y di jay. Detihan namang mangtod, ti tight sakit pa'y di jay kakabsat. Amen? Ti tao nga chismoso, sakit pa'y di jay. Ano pa'y? Ti naagom, sakit. Sakit amin di gito. Amen? Right. Because, api nga ibagam nga sakit, di nga minti sakit kat hamukayat nga agtalin at tabagim, ti kayat mo kat maimbag maawan? Sino kada kayo kakabsat, itimayat nga kunam apo na gumak kuma. Apo, ado kumat sakit na kam tibiyag ko, apo. Apo, siyak kumatay tao nga naapal, apo. Ada ka di tao nga mangikarkararag ti kasjay. No dino addaking ka, digiti nga ba, nagkat ko nam apo, awang kumakanyak deti, kasi isut mangidugil kanyak deti, apo nga panunot. Isut mangipababati kinatao, kundi kina Kristiyano, digiti apo. Di nga ming kakabsat, iso nga sakit di jay. Kas Kristiyano, if we are healthy, uray man kaslang lumabas yan ti panunot tayo, digito'y kakabsat nga bambanag. Ngem no napigsa, di resistance, iti health tayo nga kas Kristiyano, di faith, the shield of faith, kung na iso makita tayo ito amin, no kasanot agpapigsaan ti resistansya tibiyag mo akas Kristiyano. If you have a strong resistance quality, haan nga kumput king kadeta kakabsat nga panunot. Lumabas nga man nagtalinaed. No magakita kagat, na yan, damang baro nga sakit, damang baro nga kastuinan. Lumabas nga, anyway, thank you Lord, kata, praise God, come up with sunat blessing, madandanunan to latamag kanyak. No haaman, okay lang. Anyway, langit mo't papanakon. So, DJ nga panunot kakabsat, hana kaya nga kapten ti apal, hang ka di. No nasursurom deta nga panunot ti contentment, kapten na kapay ti apal, kapten na kapay ti kinaagom, awana na kakabsat. Iso nga DJ ti dapat maawatan tayo. Sometimes, uray, dito pa nagdadanag. Amin nga tao, agdadanag. Because it's human to fear eh. Tao tayo kakabsat nga mariribukan, agdadanag, agbuteng, agpulkok, dete, ananto nga ruden no kastoy. Ala, di nga aming kakabsat.
kat nang nangruna kada kay nga ladies, weaker vessel, alalis to kay basit nga medyo agdanag. Ang kadi mga ladies? Amen? Dete men kat hanagon uni, kat di kita, BM, di kita, talagtay ti apo kung kunanam si, paunay mo na nakarig ka sa nung tong aro, dun no kastoy. Pero mga glagaw, di kiti wives. Amen? So dapat jay panunot mo kakabsat at dati something nga mang-resist ka digidjay nga negative thoughts. Tapnon ure aglabas da kakabsat, han agitlog yan ta panunot mo. Sakit digidjay. So at least, parang doktor ako ngayon, amen? It's good to be aware nga dadagayam kakasde nga bambanag kat masapol kakabsat nga ma-resist. Now, what is resistance? I look at the dictionary kat ti meaning na kakabsat ti resistance, the ability not to be affected by something especially adversely. Dito ti meaning ti resistance. Nagpintas ka meaning. The ability not to be affected by something especially adversely. Okay? Foreign, kasla ko matibagi kakabsat kat the foreign elements nga sumrutken ka nga perjen na kakabsat di bagim. So di agsakit ka no kwa. Kasi han na kinaya di bagim. Di ba, ano te pangawag mo, Lester? Antibodies. At the antibodies tayo kakabsat nga isut ag-react no, the sumrut nga foreign element. Kadaging nga kaya di antibodies mo kakabsat, haan nga ag-survive dayjay nga virus no bacteria. Ngam once nga awang kada tayo, dayjay nga antibodies kakabsat kala deta COVID. Di ba? Iso nga nagkaroon ti taot COVID kasi awampay nga min di antibodies tayo kumbaga hampay na i-introduce first time di bagitay nga may encounter dayjay. Am I right? Stumot la dito iturong ti hanak doktor kakabsat ngam iso pa nagawat ko di pa nag-study ngamin eh. Tapno maawatan ti amin no apay nga COVID-19 ti tao first time di bagita yu ti maka-encounter kala ti arig nakat kasla kumano chess kat baro nga moves dito ya jak pa na encounter kasano nga tapan ng suplak dito yu kunan handa mo. So di ba gina-confuse bimigay iso nga nagalisto kakabsat nga nagwaras kat nagadot na tay gaputi COVID-19. Kat kakabsat no ti tao ma-immune day jayan. Anong kasaun ti ma-immune kakabsat? Jay bagi tayo kabisado nan di formula dito nga bakterya uno virus. Kat makaproduce iso nan ti kabukbukudan na nga formula nga manglaban malaksid do tulungan ti makungkuna nga vaccine. Ngem no di bagi kat nakaproduce ti bukod na nga formula nga manglaban kakabsat kala ko mano chess. Naadal ko di moves nan. No basketball ko man, ang mukti moves dan kastoy di pang sumrato iso nga di ba? No deti repe, deti coach kat time out ko na no kwan. May katoy. Kitan yun eh kunana. Naka 10 points dan iso deta laban da. Kastoy di pumayan tayo. Nakapanunot ti formula na kakabsat. So no di ba game, nakaproduce ti formula nga manglaban ka dayjay kakabsat, maimyong ka. Hanag balegi di jayang kakabsat. So dapat ti panunot tayo. No adda digiti negatibo nga bambanag. Jay sa uti apo ti dapat sa pulem nga panglaban mo jay nga sigod. Hangatil tila da nga pilpilasopi kada na inlubungan nga rasrason kakabsat. Awangkas deto'y Biblia nga isut lokibem dagitay notebook mo nga nagdingag preaching ket kunam apo ikted mo man kanyak ti bersikulo ken iti prinsipyo nga pang-overcome ko kadeti negatibo nga panunot ko apo. So, every time, di ba, anat inaramid ni Jesus Christ, kaslang ni Satan kat COVID-19 isuna ka. May isuna nga virus. Kat padasan nakakabsat nga virusan ni Apo Jesus through reasoning. So, anak ko na, pagbali ng mga tinapay tabato, simong bat ni Jesus, kuna ti Biblia. Di ba? Naisurat ko na saan lang nga tinapay, o dihang nga nagbalegi ni COVID-19. Imay ni COVID-20. Kunaman ni Satanas king kuana, itod kuaming king ka, digito nga pagarian, no agrukbab ka kanyak. Di ba? Anak ko na ni Jesus Christ, anat na isurat, ti apo lang iti pagrukbabam, kunana, hana nagbalegi, day nga virus ni Satan. Intira na di kakarwan kakabsat. Ano di jayan? COVID-50, di jayan kakabsat.
advansen nga virus. Anak ko nanan, tumapwak ka man. Apay, taagda nga na isurat, kunamot ni Satanasan. Agusar mo ti Bible verse kakabsat. Iso nga, muyohan nagapunta agusar ti Bible verse kat usto di bagbagana. Anagam no, adda di konteksto di bagbagana nga verse no kwa. Isot pakaalan, di gito false teacher. Iso nga, adot kulto kakabsat, agbasat Biblia, agi-preach ti Biblia, ngam wrong di pa nangilawlawag na kakabsat. Detat karigatan nga virus. Kasi no layman ka lang agdingdingag, wala ya, oray ta Biblia mo dyan, agbasa na kung kunam. Usto agpaiso aniki, buluya, son of God, at binasa na mo di Biblia. I am the son of God, kunana mo, usto nga, agpaiso ki, buloy. Kakabsat, deto'y panunod tayo masapul nga sa uti-hapot mang gwardya. Idikuan ko na ni Jesus Christ kini Satan, lumugar ka sa likod ko, Satanas ko na. Get thee behind me. Di ka man likudak ko na. Anak mga laplapdan, pumanaw ka tagat aduto brat, di ka likudak ko na. Get thee behind me, Satan. Oh, nakita yung kakabsat. You see? Iso nga, mom, you can take unak man ng kakabsat, it's wonderful to travel first class. Deto yung kakabsat, iti masapol mo talaga. Ma-enjoy mo, iti blessing ti apo, ti biyag mo, ma-enjoy mo kakabsat, no deto sa uti apo, iti pagbiyagan tayo nga talaga. Oh, amen? You see that? Anapay kakabsat ti resistance. The meaning of resistance is the ability to withstand. The ability to withstand. DJ kapasidad kakabsat nga anat withstand ti Ilocano. Hamo, handa umepekto king ka nga ron. Madimot DJ Kristiyano nga, idi agpritsak may panggaptin, inom idigat awan, ta preaching ni pastor, kat tumaltataltag, kanyak kunana. Ada resistance na, angam demot sa uti apot resistaran na. Eket kita nyut biyagyo ita akakabsat, baka no demot sa uti apot resistaram. Imbes nga DJ Evil resistaram, nga daka iti puder ti sa uti apo, haamutan ta DJ mo lasag mo surusuruto mong kat no may kasabat sa uti apo, kat resistaram mo ti sa uti apo, bakirin rin nasung kamot ti apon, lablabanam kat nadam no yan nat posisyon mo ita kakabsat. But anyway, how do we resist? How do we resist the devil? Di ba? Kasano pa nang resistar tayo? Latuladan tayo kakabsat, dito Ephesians chapter 6 ta. Iso ti verse tayo itang atawan. Ephesians chapter 6. Kitan tayo kakabsat. Dito makungkuna nga whole armor of God. The whole armor of God. Ephesians chapter 6, verse number 10. The Bible says, finally, my brethren, be strong in the Lord, agsariked, ked kayo tiyapo, ken tipigsa, tipan nakabalin na. Pangalam tipigsam, tiapo. Bumilig ka itiapo. Get your strength from God. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. So nga, importante ti private life ti Kristiyano talaga. Di personal na nga panagkararag, panakisasa uti apo, panakipagpag na iti apo kakabsat. Dayta iti bagnos ti Kristiyano, di panakipagpag na iti apo. His walk with God. And then kuna na ti Bible, ikawes yu ti amin nakabal ti Diyos. Put on the whole armor of God, that she may be able to stand against the wiles of the devil. Listen, ni Satanas kakabsat, adot pa nangalilaw ti sa iro kuna na wiles. So nga, deto'y pulpit kakabsat, deto'y iti instrument iti apo nga mangbanlaag, mangbagbaga, mangkurihir, mangbabalaw, mangisuro, dagiti bibiyag tayo kakabsat. Katkas Kristiyano, hamupukawon, di kinatitsabol mo, di pusom kunam, Lord, isuro nakapo, tubngaran nakapo. No may ka makigimong, dapat kasi di attitude mo, Apo, tubngaran nakbabaan ti preaching. Amen? Kurihirin nakbabaan ti preaching, lawlawagan nakapo, no, adda di kitay pakakulaapan ti panunot ko. Amoy kulaap kakabsat. Detay na nalengdan, kati amom mayat lata di biyag mo, mayat di rason mo, ngam nakulaapan kagayang. Amen? So nga apo ko na, nung mapanak magigimongan Lord, nag-preach ni pastor, lawlawagam digiti panunot ko Lord, nung nakulaapan nak. Amen?
Riingam apo, deti aglamlamis ng spiritual life ko. Amen? Oo. Reinforce ang apo ti pamatik. Because ni Satan kakabsat, adu dagiti panangalilo na wiles gayang ni Satanas. Wiles of the devil. And we are surrounded by these wiles every day. This is the real spiritual warfare. Kakabsat no hamo nga napagbaligyan kita amin nga nasulisog ni Satanas awan nagbalay na nga nasayaat ni Adan ken Eva nat napasamat ni Samson nagpigsa nga tao kakabsat ngem di na self-mastery ti sarili na. Ket uri ibagat naganak na ide, nanak ko, kung ipapilit na lata di kayat nakakabsad. Oh. And many people, Jonah went away from God. So anyway, let's continue to read. For we wrestle not against flesh and blood. Saan nga bagiti kalablaban tayo, saan nga tao. But against principalities, against powers. You know what is power? Influence. So iti dayti nga rabi kakabsat, numariknam nga kas na di biyag mukuthaan nga kas mayata day di bagbagat Biblia, you are under a wrong influence. Kitam tatao kakabsat no han na nalintag ti pagnana. He is under the influence of liquor. Kitam kakabsat no agsao-sao ket hansa nga isuna detoy. So nga no, alakat hanga tay panang judge ngam apuhan nga deti kina Kristiyanok deti agkurkuri kanyak. What influence is this, Lord? Kunama. Bariklam dete. Whether you are young or you are old, ma-realize mo ta sarili. Apay apo nga hangko kaya tag soul winning kat amukmut dati. Di ba? Apay apo nga kasla hangko mai-full ti pa nagserbiking ka kat dati kastoy mut, Lord. What influence is this? That is power. Influence. Amen? Oh, iso nga, we keep on warning you young people, choose your friends. Because if you cannot influence them, they will influence you. They will influence you. Iso nga, choose your friends. Pilyam. Hanna usto, do you agree with me? Oh. See? Pilyam, di kayo mo. Arapay kakabsad, power against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, dito yung ti aramidamon, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand. The word nga withstand. Ti pagpakirad iti resistansya ti na spirituan, kad the whole armor of God. Let me just go over this. And having done all, no na ikawas mo dito whole armor of God, the Bible says, stand. Now you can stand and make a difference. What is this whole armor of God? Umuna kakabsat. Stand therefore having your loins girt about with truth. The number one kakabsat, nga pang-kontram wenno pang-resist mo, pang-evaluate mo, ti anyaman nga sumrek nga panunot, iti panunot mo kat. Is this true? No truth ko na tayo kakabsat, dua ti truth nga mine. They living truth kan they written truth. The living truth kakabsat ni Jesus. Anak ko na, I am the way, the truth. No deta nga panunot kakabsat, kat saan nga mayataday itinagan ni Kristo, kung saan nga maimagnify ni Jesus, ibatam. That's as simple as that. Iso ako na ti Bible kat, whatever you do, do all in the name of the Lord. Oh. Amen? Mabalingord mo ko na, apo, deti nga pananginom ko ti tanduay, in the name of Jesus Christ. Bendisyonam apo, deti pa naggiinom mi ita. Itinagan ni Apo Jesus. Amen. Hamu mabaling nga ibalikas dayjay kasehan nga usto dayjay Isu nga ti truth kakabsat, Jesus living truth. Kan ti truth, deti written word, deti ti truth kakabsat. Ibasar mo ti sa uti apo. Dayjay ti kahit nga saun ti loins. Kasi, ti anat purpose ti loins kakabsat? Tapnuhan namat nagta, kalson mo. Kalson ko na, dansan ko kaya. Ha? O, at ay diyon una nagkakabsat, kat adungamin nga armas ti nakakabit. Sa dete bado, dete robe, te soldado kakabsat. Masapol nga the loins, tapnon ti kastagat maibarikas, so he can move freely. Kaya nga sa wanti, panunod tayo kakabsat, conformity mabalin nga mang-influensya king ka,
no awan iset mo nga conviction ta panurot mo nga kunam, no? When you learn to say yes and learn to say no. Nga ti basis kan guide mo, jay sa o iti apo. Kitam ni Daniel, uri at jay Babylon kakabsat kat nagpigsa nga influence deta, at empire isut worldwide power ngam kitam kakabsat, strong iso nagat kunanan, no? We will not eat. Nalawag, naibaga kada kami, Leviticus, dietary law, bawal kada kam baboy kunanan. That's in the Old Testament, of course. Bawal kada kam digiti maidaton ti dijusan. So he said no. What is that? He stood on the truth. So han na babalin. Kita nyo kabsat, DJ Kingdom, haan na nga kinan ni Daniel ti panunot. Kat naladingit no duma, digiti young people, mayat no elementary, tunog high school, may barkada, awanan kakabsat. Sayang di potential, di pamatim. Sayang di spiritual life mo. Uri anapay blessing at daking ka, no hamutan nga mausara para ti apo, sayang yan. Di ba? Totoo yan, sayang yan. Oh, anak ko na natin kanta ti worldly, sayang na sayang lang. Di ba? So, di Jacob sa ti essence na di truth. Anapay dito kunana, having on the breastplate of righteousness. Anat righteousness? Nalintag. Hanga nalitag, nalinteg. Is this right? Kumbaga, iset mo ti bagim. If it is not right, why should I? No hanga nalintag, dito nga banag, apeng aramidag. Isipin mo yon. Amen? Oh, if it is not right, why should I? So, DJ kakabsat ti panglaban mo, righteousness, okay? Iso nga na aramidam, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kumbaga kat, irwam mo iti biyag mo iti kinalintag. Seek the kingdom of God and His righteousness. Ano pa kakabsat? Your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Tisakam, kat na ikawas mo, day sapatos, iti ebanghelyo, iti talna. Anat kayat nang asawan? Kat anak at tasaka kakabsat, anat purpose tisaka. Una tapno ang makapan, di kayat mo nga turungan, amen? At nakaput kay pa iti tao nga mapan, kumain ta tiyendaan kakabsat, di ima na kakabsat, makingato saka na, magmag na nga mapan ijay. So usually, if you have 2 feet, and you go to the market, turong. So ibig sabihin, sa dinuman ti turungom, anyaman, iti gundaway kakabsat, dim nga libtawan nga iburay ti ebanghelyo. Dalhin mo ang ebanghelyo ni Kristo. And today, the most obvious and evident nga pakaipakitaan ti biyag tayo is the social media. So God said, bring your gospel, bring the gospel in the social media. Oo. Paday tayo ti Apo, idi kalman, kat napang kami basit, nag-relax nga family, palikaw kam lang. Ang kami mo't nagdigos di baybay, di kurimaw, palikaw kam lang. Di kwan, agmerienda kaming kakabsat. Kadado, di kita agbibisikleta jay, kat sumken lata kanyak di burden for souls. Di passion for the gospel of Jesus Christ. So ngay di kwan, kunak kat mayat ti merienda mi, nalak di kita gospel trucks, napanak nagibumbunungan, di kita aglakaw. Okay? Di kwan, ada upat nga lalaki kakabsat, kat di kwan agibonong agtraks. Oh, kat di jay mesa kat agbasbasat mapuwa. Agbasbasat jay mapuwa. Mapuwa. Any. Pwede yun. So anyway, I shared to them the gospel. Oh, kat 4 souls have heard the gospel of Jesus Christ. Amom no na isalakan di jay kakabsat, ay kat kararwa nga napatag. More than any riches in this world. A soul is worth more than any riches in this world. Oh, iso nga as a Christian, live out the gospel. Pagbiagam ti ebanghelyo. Do good works. Tapnon day jay nga aramidem nga naimbag, agbalin nga bridge. Tapnon ti ebanghelyo na laka nga maidalan kadakwada. Anapay? Taking the shield of faith. Amen? Ano't opposite ti faith? Doubt, unbelief, fear. So no, di panunot mo, adda ka day fear ko nam, Apo, this is not a healthy mind right now. Apo, enlighten me. Masapol nga ti adda kanyak, Apo, kat pamati. At ako nanagat, wherewith we shall be able to quench all the fiery darts, dagiti masarapam, dagiti dumardarang nga gayang ti dakes. Kasi,
Amom ti may nga pang perdi ni Satan, tibiyag ti may sa Kristiyano, deji pagpulkukan at panunot mo kakabsat. Isu nga ited na tinagkaado nga oppression na tabag biyag mo. Pagsakitan na ka, pagsakitan na anak tayo no daduma, o may ti ado nga problema, urnusan ni Satan, dagiti pasamak, tapnon ti kasta maipit ka, parang ganon. Kat dito panunot mo kakabsat, kas lang apo anat aramidek. Kat gumaygayang detan, kalati arig ni Satan, o ana ita, kayam, awan, binaybayan na kat Diyos mo. O ado kakabsat, kat no hang ka nga aware ka dayjay nga pasamak yan ta panunot mo, o nagpaiso, tuno ka nagsui ka itihapon. So no shield, di ba? Shield. Amen? O, kat iso kakabsat timang sarapa, digijay nga, digidigat burning arrows DJ araw kakabsat kat adda apoy dumardarang once nga naitudukking ka kakabsat ti pakatayam ijay kat DJ apoy hanlaan nga dijag kwat idaraking ka tapudot kat kas jay kakabsat kat kayat mo nga rod ngagbaling ka nga victim ni Satan, victim ti wrong nga panunot, victim ti negatibo nga panunot, biktima ti nainlubungan nga panunot. So kakabsat, as your pastor tonight, I am here with the authority of the Word of God, nga mangipakita kada kayo amin kakabsat. Digitoy nga pamalaag ti sa uti apo. Kan digitoy nga counsel iti apo kada tayo. Tapnon ti inaldaw nga panagbiag tayo, anyaman ti kasasad tayo, narigat man wano na namay, napintas man wano dakas dagiti paspasamak, ngam healthy kumalata ti Christian life tayo. Take the helmet of salvation, maproteheran ti panunot, the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, strong resistance quality. Amen? Napigsamot lat resistance tayo kakabsat. Amen? Papigsaan tayo ti resistance tayo. Oh, ituloy tayo tumanan. Napintas dito nga lesson nga talaga. Tiin sa ganak kat talo nga puntos aginggat number 7. Napintas pa dito number 6 ka number 7, ngamnukit kitak di oras. Kan kitak dito lang ayo, nabsog kay mo tayo. Narigat ka kabsat. Amom no daduma, name imas mga no, dudwala ta pagpilyam nga sida. No nagluto kat 4-5 nga putahe ka kabsat, mabsog ka ngam di ka napnag, kasi kas lang kayat mo kat may salang kumano. Isong ano agawit kay damdama ka kabsat kat balatong ti sidam. Nga insagpaw mo dete tilyempo ni Tita Chato, kaya tita, po! Samo inikkan ti alokbati, kakabsat, with matching ceiling nga naadat, kantay suka, hangka lang nga nabsuka, mapnag ka. You see that? So I hope nga deti nga point itang arabi, dakkel kakabsat, iti nakatulong kada tayo, ti pampanunod tayo, kundi puso tayo. So nga, brethren, guard your heart. Ibagaman ka dito kaabay mo, guard your heart. When? Be careful with your thoughts. Be careful with your thoughts. Amen?